hari abantu bahawe amasezerano ariko batarahinduka bisezerano. Isi imaze kubabaza abanyamasengesho. Dukeneye umuntu gufungurira futare. Ababwiye ngo umwana wo mu bugingo niwe wenyine uhangayitse nahangaha, ariko abana bo mu isi bazi umuse arema ibitotsi. Do you think a sorcerer can create so? Hari ababyiba akabitanga. Hari ubuzima buzuwe n'ijambo ry'Imana. There is love that's resurrected. Hari imibereho misha ibonewe mu gukumeneka kw'ibituro. Imbaraga z'isumba byose zigukingurira ahera. Uwagutambiye akakwegerera Imana agukingurira ahera. Ijwi ry'umukanguzi. Abakozi Imana dukorana n'abashyitsi ndaje mbakire mu kanya ngwino utambuka ukoreshwe n'Imana. Imana ishimwe. Praise be to God. Ndaza kubasaba tumbure Bibiliya zacu dusome. I will ask you to open our Bibles and read Abaheburayo igice cyaho cya 7. Hebrews chapter 7. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 23. We are reading from verse 23. Ndifuza kwasoma twese twahageze. I want to read while all of us are on the page. Haravuze ngo kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yatambaga. 28 Amategeko ashyiriraho abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi bakuru, naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose. Amen. Ndaza gusoma no mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo cya 27. Let's go in Matthew chapter 27. Umurongo wa 51. Verse 51. Haravuze ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka. Amen. And behold, the view of the temple was turned into from the top of the bottom, and the earth did quake, and the rocks were split. Amen. Amen. Nakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Receive the word of Jesus for Christ. Abantu tutaziranye nitwa Anicet Niyomugabo. For the people who doesn't know, I am Anicet Niyomugabo. Ndi umukristo. I'm a Christian. By'umwihariko ndi umwana wo muri Elion. Particularly, I'm a son of Elion. Kubashyitsi wenda haribo ntituziranye ariko aba Elion murabizi neza. Maybe for the guest we're not familiar, but Elion members knows it perfectly. Nejejwe n'Imana umwaka washize twawusoje turi kumwe. I'm pleased to God. Last year was ended when we was together. Sinzi niba mubyibuka ko mu gitaramo twabanye. I don't know whether you remember that we've been together. Hanyuma si wo wonyine. And it was not the only. Ni ibihe byagiye biha ibindi bihe. The seasons that submitted to other seasons. None habura n'iminsi 3 turi kumwe. And before 3 days for the year to end, we're still together. Imana ishimwe. Praise be to Jesus. By'umwihariko nshimiye Imana kubw'umushumba. Particularly, I bless the Lord for the shepherd. Mu myaka yose namaze ndumubwiriza butumwa. Within all the years of being an evangelist, niwe muntu wampaye.
John, he is the only one who gave me a mushumba niwe cow. muntu wampaye inka nta wundi. He is the only one who gave me a cow, none else. Kandi murabizi ko mu muco iyo umuntu aguhaye inka uramwirahira. And you know, in culture, whenever you Niwe wagutegeye give a indege. cow to somebody, he swear on you. Hari abantu Imana yashyize mu rugendo rw'inzira yacu There are people whom God set in the way of our journey, kugira ngo batworohereze. so that they may Rero simplify Imana some of the ishimwe things kubwa in our mushumba journey. wacu. So glory be to God for Imana our ihabwe shepherd. icyubahiro. Praise be to God. Dusomye ijambo ry'Imana, We come to read the word of God. ndababwiza ukuri ko bitoroshye kubwiriza I'm telling you the truth, it's not easy to preach. mushumba ari hano kuko dutegereje no kumva Imana ivugira muri we. When the shepherd is in the house and we are waiting to hear from the Iyo God. tuvuga ngo ntibyoroshye, Whenever we say that, it's not easy. abantu bamaze gusharirirwa no kumva imvugo y'Imana, ariko abantu bazi ikivamo turayikumbura. People have become bitter to the speech of God, but the people who knows its product, we miss it. Ntabwo byoroshye kuza guhagarara ahantu John yamaze kwigisha. It's not easy to stand and preach where John stood by preaching. Ariko reka nanjye mpagarare muri ayo mavuta. But allow me to stand in this anointing. Abantu tumenyeranye nababwiye urugendo rw'inzovu n'agashishi. The people with familiar, I told you the journey of an elephant and a small insect. Agashishi kigeze katedinga inama y'inyamaswa. Those small insect ones attend the meeting of big animals. Sindi inyamaswa zirakabwira ati we ntiwakaje mu bikoko ntawe warya nta kirugira nta. And they told it that you shouldn't be in this meeting. You cannot consume anything, nothing you can do. Agashishi karavuga ngo nubwo ndi gato naje mpetswe n'inzovu. And he told them that though I am small, but I can be carried by an elephant. Aravuga ngo ntimumbarire mu biro mfite mumbarire mu byanzanye. And he told them that do not consider me to my weight, but consider me to the way I Iravuga came. iti mbabwije ukuri ko sinanamuzi. And he told them that I'm telling you the truth. I don't even know. Agashishi kasaba imbabazi karabwira iti mbabarira ariko twitahira amahoro. And this small insect asked for forgiveness, that please allow me the way Isoza amahoro inzovu ngo ihaguruka agashishi kajya ku kirenge. It ended up in peace, and when the elephant stood, it went on. Igera hejuru y'ikiraro yibuka uburyo agashishi kavuze ko inzovu ari yigaheka. Reaching on the bridge, it remembered the way how it's Igira umujinya mwinshi. and the elephant was filled with Inyeganyeza anger. ikiraro iravuga uti nuwaca iyi nzira kugira ngo agashishi katazamuka kansanga. And he shook that it may fall in. Inzovu ngo igere hakurya agashishi karabwira iti inzovu nge nawe ubonye ibyo twari dukoze ikiraro. Reaching far, and it was like, elephant, have you seen what I am Burya doing? imbaraga wakoreshaga nuko nari ku kuguru kwawe. Actually, the power. Ihangane rero nanjye mpagarare ku kuguru. So allow me to stand. Dukorere na Kristo And then ikiraro we walk kiranyeganyega with byanze Christ. bikunze. The bridge will be shaken. Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo mvuge ku mutanzi n'igitambo. I would like to speak about a priest and the Hanyuma sacrifice. nimara nsoza. And then I conclude. Abantu bo mu isezerano rishya baratubwira ngo ibitambo byararangiye. The people in New Testament, they told us that the sacrifices are over. Ariko ntabwo byarangiye. But it's not over. Uyu munsi turi mu mpera z'umwaka. Today we are in the ending days of the year. N'igihe abantu benshi bashyira mu bikorwa ibyo bari barahize kuzageraho. It's when many people practice what they plan to do. Abarokore The Christians, mumbabarire nkoresha iryo jambo urakoze kukubisemura ukoresheje Christians. Thank you. you're welcome. Abakristo The Christians nibo abantu bonyine bagendera mu isi batayizi. are the only one who walk in the world without knowing it. Kubera iki? Why are that? Niyo dukubitwa tubishyira ku bandi. Even whenever we're struggling, beaten, we take it to others. Iyo umuntu ageragejwe ashaka uwabyitirira. When you're tried, you name it to somebody else. Wakena ngo nuko ntizi. When you become poor and you say it's because I'm illiterate. Mushahara washira nta bibazo ukemuye ngo nuko ari make. When the salary is over before solving your problem and you say that Ariko umwana w'isi, but the child of the umuntu world, ufite ubutwara akomora inaha, the person who has authority from this azi world, neza ko kugira ngo abeho n'ibye bigende neza, he knows perfectly for him to live and everything to work. azi ko agomba kujya gutanga
gutamba ibitambo is aware that he should give out sacrifice. barabizi neza ko They are aware that batabona imbaraga baraye basinziriye rimwe kabiri gatatu kane gatanu ngo iminsi 7 ishire barabizi ko izo mbaraga batazibona. they cannot afford to get power whenever they sleep 3 nights. uyu mujyi ufite abantu barara basirikira muri Kigali batari mu kazi. This city has people who move in Kigali, not because they're working. batari no gusenga And not because they're praying. bari gushaka imbaraga z'ubuzima bwabo. But who are seeking for the power of their life. uyu mujyi This city, ufite abagabo batanze abagore babo n'abagore batanze abagabo n'ababyeyi batanze abana. it has men who offer their wives and wives who offer their men and parents who offer their children. igitambo ngira ngo mvugeho A sacrifice I need to speak about. ni igitambo Kristo yatanze ngo kirokore ubugingo bw'abizera. It's a sacrifice that Christ has given to offer sacrifice to redeem the life of believers. ndagira ngo babwire ngo nimuhumure I would like to tell you the ubugingo fear. n'ububera amaso uzatsinda intambara y'ibigeragezo birwanya ubugingo. If you're alert for soul, you will overcome the battles of belief. ariko nabwo nshaka kukubwira ngo rwana And I would love to announce to you that fight, kugira ngo wakire isezerano ryawe riri mu biganza by'ab'isi Imana so yagusezeranirije mu that isi. you may receive your promises in the hands of the people on earth. iyi ntambara ituruka he? Where is this battle from? dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo We come to read in the book of Hebrews. abateoloji b'Abagiriki The theologists from Greek, iki gitabo bashaka kugikuramo kuko kivuga ibikomeye. they want to remove this book because it speaks about great things. n'ikimenyimenyi wabyize muri teoloji wese uri hano n'udukurikiye online And the sign is that whoever learned it from theology and the people who are online, baravuga ngo ntibazi uwacyanditse. they said that they don't know its author. ariko ikintu kiriho kimushaka guhamya uwakivuze ngo ntitumuzi. Something is there, and you don't need to witness who wrote it. And you say that you don't know him. bamwe baravuze ngo cyanditswe na Festo umwe wahakanaga Imana ya Pawulo igihe Pawulo amubwira ngo nari nshimye ko wamera nkanjye havuyeho iminyururu iri ku maboko. Some said that it was written by Festo, the one who was with Jesus, saying that I would appreciate to be with you after taking off the chains on my hand. abandi baravuga ngo gishobora kuba ari Barinaba wacyanditse. And others say that was maybe Barnabas who wrote it. abandi baravuga ngo ashobora kuba ari Apollo. And others say that maybe it's Apple. ariko si urwandiko rwa Apollo ni urwandiko Pawulo yandikiye But Abaheburayo. this is not the letter of Apple, but it's the letter that was written to Hebrews. kuva mu 1,300 byari byanditse ngo uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo. From 1,000 up to 1,300, it was written that this letter was written by Paul to Hebrews. ni igitabo gikangura abakiranutsi gikangura abantu bavuganye n'Imana. It's a letter that wake the people whom God spoke to. iyo Imana ivuganye natwe Whenever God speaks to our lives, ntabwo iba igiye guhita ikora ibyo ivuze, it doesn't mean that He's going to do directly what He promised us. ahubwo itegereza kuba uw'amasezerano kugira ngo iguhuze n'isezerano. But He waits for you to become promises so that He may connect you with the promises. ntabwo nzi niba muri I kunyura. don't know whether you're getting hari this abantu bahawe point. amasezerano ariko batarahinduka bisezerano. There are people who was given a promise but yet become the promised children. niyo mpamvu mu isi haba umuhanuzi wuzura umwuka wera w'Imana This is why on the world we have the prophet who are filled with the Spirit of the Lord, kugira ngo akonekite umuntu n'isezerano rye. so that he may connect a person with his promise. icyo nicyo cyitwa guhishurirwa. And this is what we call revelation. nizo mbaraga Imana yadushyiriye mu mushumba This is the power that God set in our shepherd. aguhuza n'isezerano Imana yavuganye nawe. He connects you with the promise that God spoke. kandi nagira ngo mabwire ngo kuguhuza n'isezerano And I would like to tell you that He ntabwo connects you with a promise. ibisaba ngo Imana ibibivuze. It doesn't require that God may speak about that. ibivuga kugira ngo ibihishure. He say it that He may reveal. iyo abahanuzi barangaye And when the prophets are distracted, bahanura ari uko ivuze, they prophesy when God speaks. ariko iyo bari maso But whenever they are alert, iyo itavuze barategeka. even whenever God doesn't speak, they command. izo ni imbaraga Those are powers Imana yashyize mu bo yahamagaye. that God sent unto the people He called. haleluya. Hallelujah. ibi nizo mbaraga zakoreraga muri Eliya. Those are the
kubwa Bishop Gafaranga. Let's thank God for Asante Bishop sana. Gafaranga. Mane Who we have in guhumugisha. the house. May God bless you. Umuntu w'Imana The person of God ariho ngo aguconnecte n'ikirere cyawe. is there to connect you with your sphere. Isi nayo And the world too iriho igutandukanye n'ikirere cyawe. is there to separate you with the sphere. Niyo mpamvu dutunga indushyi nyinshi z'abanyamasengesho. This is how we live with many time prayerful people. Umuntu agahabwa imbaraga. Ari ahantu nigeze najya mu kirwa kimwe. I once went to a certain island. Mpasanga umurobyi, sorry sinzi ntabwo ari umurobyi ko ntiyatwaraga ubwato buroba, yatwaraga ubwato bw'abagenzi. I met a fisherman. Mu Kinyarwanda twebwe tubita abasare cyangwa abashyana. Are the people who drive the boat. Umugabo aranyambutsa amvana ku kirwa njyana ku kindi. And the man made me cross from one island to another. Mubaza ahantu nari ngiye, ndamubwira nti hariya urahaza, arambwira ngo ntabwo mpazi. Arambwira ngo kuva igihe maze hano, arambwira ngo nkoze imyaka 3 muri iki kiyaga. Ntabwo ndarenga kuri uyu mwaro ngo nzamuke njye hariya. Aravuga ngo ngewe ibyo nkora ni ukwambutsa abantu bageza hano, hirya sinzi bibayo, ntabwo nzi bikorerayo. And I asked him, do you know where I'm going? It was like, I don't know here. I've been working from here for about 3 years, but I don't know what's happened here. I just make people cross, but I have never reached there. Arambwira ngo icyo akora mfite inshuti zanjye kuko nkoranye nabi igihe kirekire nagiye nambutsa, ndaguconnecta nabo baze kukuyobora aho ugiye. And he told me that I have my friends who lives there. I will connect you with them, then they cross you to go where you want. Muzi gitangaje. Do you know what's surprising? Niko abanyamasengesho benshi b'uyu munsi bameze. That's- Abarobyi bagarukira ku mwaro bambutsa abantu bakabashyitsa aho ngaho bakamubwira ngo igendere. Ugasanga umuntu avuye ikantarange araje umurambitseho ibiganza arakize ariko ntushobora gukira. Araje arakubwiye ngo Imana yavuganye nanjye ariko nta mpinduka z'ibyo Imana yavuze. Isi irimo iradandaza, mwihangane erate musige. Isi iri gucuruza intambwe wari kugenda kuko utigeze uzigenda. That's how many prayerful people are like today. A person comes from a long distance, and whenever you lay your hands to this person, get healed. And the reason why you don't get healed, this is how many people are living. It's because the world is doing business, is selling the steps that you should have been made on this world. Mwari muzi ko hari abantu batindana ibibanza bikubakwa. Did you know that there are people who keep the plots for long and it got built? Isi imaze kubabaza abanyamasengesho. The world have really pained prayerful people. Ku buryo dukeneye umutambyi ugufungurira icyumba utigeze urebamo. In a way, we need a priest who can open for us the room that we have never seen. Dukeneye umuntu ugufungurira utarebye. You need a priest who can open where we have never seen. Nigeze najya gusimbura umuntu nk'ahantu mu kazi. I went to replace somebody at work. Geze abantu baranyanga by'intangarugero uwo munsi aribwo bakimbona. Reaching there, people hated me and was their first sight to see me. Umugabo nari nsimbuye aho nari ngiye gukorera. And the man I replaced where was going to work. Arema kanama abwira abantu aravuga ati nababwira ntimukajye mumwereka ko mwumva nagira gutya ntimugakoma amashyi. Gathered a meeting and say, if he tells you something, do not show him that you're understanding. If he tells you to do anything, do not applaud. Ariko nyamara nubwo ameze atyo, But though it's like him, that jewe ndabizi ko aho ndi ariho ngomba kuba ndi. I know that I was standing him in my right position. Ndamuhamagara mushyira ku ruhande. And I called him, I took him aside. Ndamwarinda gushimiye ko wabwiye abantu bose bari hano ko babika amashyi bazayampera igihe kigeze. I told him that I thank you that you told people to keep their upload. They will give it to me on the right time. Hari igihe abantu bakuvuga nabi. There is how people speak ever about you. Wakwireba ugasanga nturi mubi. And whenever you check on yourself, you find you're not that bad. Bareke bose bakwereke kamere zabo kugira ngo nugera igihe uzabamenyere rimwe umenye kubana Let nawe. them show you their nature, and if the time come, know how to manage all of them. Nababwiye ngo umwana wo mu bugingo niwe wenyine uhangayitse inanga, ariko abana bo mu isi bazi kwitwararika iwabo na Kristo niko yavuze. I have told you that the child of heaven is the one who's struggling, but the children of this who belong to this world are the ones who are free to live in it. Sinshaka kubinyura detail.
I don't want to detail everything. dusomye ijambo ry'Imana We come to read the word of God ku butambyi bwa Kristo Yesu. by the priesthood of Christ Jesus. Bibiliya ivuze igihe cyo gupfa kwa Kristo, The Bible comes to speak about Bibiliya the time of iravuze ngo the death of Christ. umwenda ukingiriza ahera. The Bible says that the veil that covers the holy place, Icyatumaga rubanda ruhurura ruje i Yerusalemu what was making the Gentile coming to Jerusalem, nuko hari icyumba cy'ahera cyane. it was because there was an upper room of the holy. Haleluya! Nuko hari icyumba cy'ahera It's because there was a holy room, kuko yejejwe, because it's solidified. nta muntu uri bwinjiremo adatambiwe igitambo. No one shall enter before having a sacrifice. Arakenera umutambyi umuheka. It will be needed a priest to carry Imana them. ikumera umunyembaraga uguheka. May God give you a powerful person to carry. Imana ikumera umunyembaraga uguheka. May God give you a powerful person to Hari carry. urugendo umuntu agenda There is a journey you akananirwa, have, and you got tired. ariko iyo ubonye umuntu uguheka But whenever you got somebody to carry, yaba hakibabara ibirenge byawe wowe nyiri ukuhanyura, it's no longer struggle your feet you hababara was going, ibirenge by'uguhetse. but it feels pain the feet of the one who's carrying. Somye ijambo ry'Imana I read the word of rirabwira God, ngo mwebwe and it told me abo that nahetse mukiri mu hey, whom I carried when I was abakikira still in the womb, mukivuka, and I carried you by your birth. biravuga ngo ndiwe The Bible says that I am who imfizi I am. zarinda ziba uruyenzi Your hair will turn into white, ibaheka. still carrying you. Ntabwo umutambyi uburyo yahekagamo abantu The way the priest used to carry ntabwo ari people, ukumushyira ku bitugu, it wasn't to take them on si ku shoulder. mugongo, It's not on the back. ni ukukuvuga neza imbere y'Imana. It's to speak positive about Hallelujah. God. Hallelujah. John yabitubwiye, John have told Imana us, iguhe may God bless you. yavuze ngo muri 2024 He said in Imana 2024, iguhe umuntu ukuvuga neza. may God give you somebody to speak positive about you. Ndumva nabivuga gahoro ntuje, I akubwira feel ngo I Imana can iguhe tell you umunyembaraga in slow uguheka. motion that may God give you a powerful person to carry you. John ni igitangaza kwe. John is really wonderful. Ntabwo ntuye aho nshaka ngo ni igihe kinini, I don't live where I like, but I'm living where I can afford to pay. ngo ni igihe gihamaye. It's a time, seasons Reka that's mbabwire ko mu locates bintu me. byose Imana yaremye, Let me tell you that among things that God umwana has w'umuntu created, wenyine niwibwira akabanza kudisikita. a man is the only one God speaks to and he doubt or discuss. Ariko iyo Imana ibwiye igihe But when God speaks to the time, kirahinduka. it's changed. Imana nishaka ireke kuvugana n'abaguhagaze imbere, So God can stop from speaking to the yo people standing ivugane before you. n'igihe. But he speaks with time. Sure. Abize fizike muzi ko n'iki kizenguruka. Physicians, words rotate. Ha? Words Muzi rotate. igitangaza, Do you know the isi miracle? irazenguruka ariko abayirimo ntibazenguruka. The world rotates, but not people in Abafizisiye it. ako kantu murakazi, Physicians, isi you know irazenguruka that? ariko mwebwe ntimugize mute. The world rotates, but you don't. Bavuga ko ari koroniyeri, juste ubwo ni nk'urugore rwayo. They say that it's how it's made into rotation. Ruba ruri kugira gute? Like Ruba what ruzenguruka. it moves around. Iyo rugo ruzenguruka, When it moves, inyenyeri cyitwa systeme iha indi nyenyeri igihe. the star system transfer Zi- a time to another. Noneho system uko ari 12 Like the system I had told. y'igihe kizigarutseho amezi 12 abarangiye. When the season stands back to them, 12 months get over. Ndagira ngo iki nkikubwire. I would like to tell you this. Ni mu bintu bitajya bisubira inyuma. Among things which doesn't go Igihe ntikijya flashback, gisubira inyuma. even time included. Igihe ntikijya gisubira inyuma. Time does not flashback.
ariko mu bintu bitangaje But something surprising nuko igihe nacyo gitungurwa n'impinduka Imana ishyizeho igihe kitigeze is that even the period got surprised by the change brought by mu God. gihe rero urimo So the season you're Imana in, igushakira umuhetsi may God look for you somebody to carry you. Yesu yikoreye umusaraba When Jesus was carrying the cross, sinzi ahantu abarokore mujya mukura ibi bintu maze iminsi ndi guhangana n'abanyamadini navuga ngo ndakomerekeje I don't know. navuga ngo ndakomerekeje I don't know where Christians get this. Whenever I say something, you feel wounded. sinzi ahantu mukura ngo nta muntu wamwikorereye umusaraba ngo aragenda ngo ntiyabonye uwamuruhura ariko Kristo aruhijwe n'umusaraba Imana yamushakiye Simone w'umunyakorene. You people say that nobody helped Jesus to the cross. But when Jesus got tired, God found it for him, Mu bantu saying, baremwe utarahura nabo among the people who are created, yet me. Imana ifite umuntu wo mu gihe God uzagutwaza has umusaraba somebody in the right time who will carry your cross. Imana iramufite God has Imana iramushyira God has haleluya Hallelujah. uhuze na Simoni wa May God connect you with your Simon. ko mwasomye muri Bibiliya Yesu yaraguye kangahe You read in the Bible how many times Jesus found. hari igihe kigusharirira There is a time that become bitter to your muri life. icyo gihe But in that time, abatambyi n'abanditsi the priest and all bari bateguye umusimbura wa the Yesu prepared the bari replacement. birukanye na Barinaba They ran it bari with babambuye ibisambu They took them off to ariko Imana yateguye Simoni mu gihe God prepared avuga ngo Simon. nubwo ugwagwana And he said, though you ntabwo fight, azakuza kugera i Golgotha I will not stop you from reaching God, azakorohereza but he will make it easy for you. Imana iguha umuhetsi May God give you somebody. Imana iguha umuhetsi May God give you somebody to carry you. nigeze najya gukora examen mu ntara imwe I once went to do an exam in a certain province, basanga umuntu ujya ukunda kunkurikirana kuri YouTube and I met somebody who follows me on YouTube. ngira YouTube channel yitwa Ijwi ry'Umukanguzi I have a YouTube channel called RY'UMUKANGUZI. andebye ahita mpobera arambwira ngo pastor Yesu ashimwe And ndamwana when he looked at himbaza me, he was like, oh, Pastor, praise be to Jesus. I was Wow. like, praise be to him. I was like, wow, ndavuga ni Imana ishimwe oh, glory be to God. hari inkuru y'ihumure ukeneye There is a comfort news that you need. hari umuntu ukururutse umutima ukeneye There is a person who can comfort your heart that you need. umugabo aherutse kumpagarara imbere arikankaza arikankabutura arambwira ndabwira nta gitangaza mbibonyemo kuko mwisi ntawe umbwira neza ntabwo ntabwo igitangaza nuko wari kumbwira neza ufite kamere A man stood before me and spoke against me. I was like, there is no miracle in that. The miracle should be that with your sinful nature, you should speak positive to me. abantu bazi ngo twarabahamutse turabatinye wapi People dutinya think ingaruka mudutera ariko mwebwe ntabwo tubatinya People think that we are scared of them. No, we're not. We are scared by what you dutinya ingaruka mudutera We are scared by the effect, consequences. ariko kandi But again, Imana ishobora kukurekera abo ngabo n'ingaruka zabo God can let you be in kajya them with kuvugana the n'igihe effect. ikakibwira ngo ufunge And ingaruka it was to speak to ntizizaza the period and tell it that stop for the effect to come. igiteye ubwoba ni kimwe Something troubling, it's one. wizeye iki gute urinde urihe Who do you believe what, where are you, and who are you? naho kuvuga ngo ndi kumwe na runaka yambwiye ibi ni bingahe batubwiye byasohoye Things of telling that and with Ibiga this abantu one he told me bakuvuze this. How wabaye many iki? things that people promised you told you that you've become. mperutse kwigirira umugisha I once been blessed. niyakirira akana k'agahungu kavutse igicumbi mu buryo bw'igitangaza I received a child from Gichumbi, was born in a miraculous way, Imana irakanyihera ngo nkarere and God gave him to me that I may raise him. ngiye kubona mbona muri karitsiye umuntu aransuye arambwira ngo pase ngo pore ngo bijya bibaho ngo twese twambaye umubiri ariko ngo ikibabaje ngo nuko wateye inda bakakujugunyaho umwana. When I was in the place moving around, somebody was like, Pastor, sorry, it happened to all of us. We are in flesh. But the problem is that you are pregnanted and they are rejecting a baby to you. Bene abo bantu Anicet sinjya mbisobanuraho Such people. ndacyafite nk'ubujihad ukuntu I don't explain myself to such people. I still have some
some jihad in my soul. mwanya mbigirira umuntu utansinyira kuri pasiporo. I don't have time to those people who haven't signed for me the passport. Umuntu utampimira ku munzani w'ifunguro ndi buryo uwo munsi. The person who doesn't know even the meal of the day I will take. Ngewe ndabizi ko nshobora gufata ku munwa ngo sinkubwira ibyo ndi gutekereza ariko sinafata ku munwa wawe ngo nkubuze kuvuga ibyo utekereza. I know that I can calm down my mouth to not speak what I think of you, but I cannot stop your mouth to speak what you want. Sinshobora kuvunwa n'umutwaro wakubise hasi wowe. Urekera aho utuye nyine urabimbwira mbisigaho. I cannot feel the heaviness of the burden you took down. Umunyarwanda yavuze ngo iki yaravuze ngo akarenza umunwa karushya. None karenga umunwa nirukeho njya kukabwira ngo garuka kawurenze. It's harder to get it back. So do I need to run after it and say come back? Sinjya ndwana n'akarenza umunwa ni setiriti. Ibibahore. I don't fight with things that came out of my No. Kubera iki? Why? Isi kukwambura amahoro yawe ikoresheje akanwa k'umunyantege nke utakushobora utagira gute warangiza ukabura amahoro ngo bamvuze kandi uwakuvuze ntarari rondo sidaso umuntu wakuvuze sininyera gutabara simutwara sibo umuntu wakuvuze sumuhesha w'inkiko w'umwuga na the person is taking all this from you. Ariko kandi warangiza ngo papa ni utwara abatware bo kwa wapi. And then you say that your father is the leader. Atwara abatware kandi abatware batari imingoma batangiye kugutwaza igitugu cy'umunwa gusa. Who doesn't even have the throne, they are leading you by mouth. Pressure of mouth. Byo ntibishobora ku mwana ntabwo biba ku muntu wo mwiza. That does not happen to the person who is in his world. Uzarebe umusirikari yari kugenda mu muhanda. Check on a soldier when they're walking in the road. No kwiruka kuri adoye ntiyiruka kuko arabizi ko isasu atarisiga. They are even sure that they don't run to the enemies. Whenever the enemy runs away, they stop them by. It's not necessary to run after them. They just lay down and say, what I have is greater than running after you. They walk slowly because they know that they have a powerful messenger. Nothing stressful. Have you ever seen a soldier who's tremble in the way walking? I know, even though they can tremble, you feel like it's something normal that they need. They're running after you and you run. Your heart is flashing back. Oh my God. Nimuhumure Kristo ari ku ngoma yaranesheje umwami twizera ntakiri mu mva utwiringiye n'umutsinzi umura fear not. Umuntu arambwira amaze kumbwira ndambwira nese nabantu babikubwiye cyangwa ni kubifata. A person spoke to me and I was like, is it how you take it or other people? I told him that, do you know the praise is that the child was rejected to his father. That's enough. And in the morning, got to know another story and came back. In this journey of life, God prepared for us the friends of going and coming back. There are people who misunderstand about you and they don't come to tell you that you was wrongly spoken. They come back to you. And there are intimate friends who doesn't speak negative about us, and whenever they speak positive about us, they don't come to inform us. To have such friends, it's like to go and build your plot, you find a foundation that you didn't struggle making. May God give you somebody to carry you. Dufite n'abandi baza kumva bakareba intege nke zacu bakareba uko batuvuga bakabisanisha n'ibyo badutekereza nabo bakabyara indi nkuru. And there are other people who come to check on our weakness and they connect it with the way they think about us and they produce another story. Kugira ngo bitsinde rero. For you to overcome all of them. Ukomeza kuba uriwe. I know, is that you may keep to be who you are.
nigeze nakitaba komite nyobozi y'itorero iwacu ari kumbwira uti iki cyaha wagikoze nabwo nari kugikora ariko sinabonye uburyo sinabitekereje nuwo ngo ashobora kuba atabitekereza ndabwana ariko ndi umuntu nagikora ndabwana rero mbabwiye ko nagikoze nta wankubita urushyi nta mategeko yamfunga ndabwana ariko ntabwo nta nubwo niyumvisha ko nzanahura nacyo ngo ngikore ndabwana niba ari ibyo rero murekeraho kongera guhangayika ubwo mwamenye umunyabyaha nimundambike ibiganza navuga nimworoshye ibitekerezo by'aba bavuga uko bashaka nimuborohereze kugira ngo ibitekerezo byanyu bibone inzira muri bo. I went to the committee of the church that invited me. There was like, you committed this sin. I said yes, I were to do it if I couldn't have a manner, but even though I can do that, I didn't make it. And I knelt down. I was like, you've seen a sinner, pray for me. They did. Pilato then Pilate yicaye igihe kinini atazi Yesu sits for long without knowing ariko Jesus. umugore wa Pilato But the wife of Pilate, yirirwa yiruka inyuma ya Yesu she always ran after Jesus. none umunsi wo kumukatira And the day of judging him to the umugore aramubwira court, ariko amasaha umaze iminsi utaha nabaga ndi kumwe n'uriya mugabo ugiye kujya kubamba. and he was like, the hours you used to come at home, I used to be with that man you're going to crucify. aramubwira ngo nubwo wumva kwa Herode batamuvuga neza ariko hari igisonga gikorayo gifite umugore witwa Mariya Magadalena. Mariya yari arwaye abadayimoni akiza umugore w'icyo gisonga nacyo kirabizi ukibaze neza. And she was like, even though to Herod don't speak positive about that man, but there was Magdalene Mary, the woman who works there, and she knows that that man healed a person. Ask her, she knows. Pilato kubera protokole Yesu yagiraga And because of the protocol that Jesus abantu had, bajya basakuza ngo abantu barakabye ndababwiza ukuri ko nta muntu wakabije protokole nka Kristo. I'm telling you, people say that we exaggerate protocol, but there is no one Uzasome exaggerating like Bibiliya Jesus. umugore aza afite umwana uterwa na dayimoni Read the mbere yuko Bible. agera kuri Yesu abigishwa baramubwiye ngo tuve inyuma uradusakuriza ntiyabageraho A atanyuze woman kubigisha. come and he had a child who were possessed by demons, and the protocol told him that do not reach nearby us, and she went away before she iyo reached among yabaga atari them. kumwe n'abo bose yazamukanaga abasore batatu kandi mutagira ngo bari boroheje. Uwitwa Yohana yari umuteramakofe uteye ubwoba yari indwanyi iteye ubwoba. If he were not to be with all of those, he used to go with three men who was great, including John. He was a boxer. ntabwo ari kugendana nawe ngo bamurinde gusa ni ukumukiza akajagari n'akavuyo Yesu akitambukira nta bindi si uko ari security si umutekano yabuze. It wasn't for security, no, it was just for protecting him from disorder in the way. Pilato rero abura uko ahita amugeraho And Pilate couldn't manage to reach him. ajya ku mutambyi arambwira ati ariko se ko uwo muntu muri kumbwira gufata afite imbaraga zisa n'izo muhamya. And he went to the priest. He told him that this man telling me to get, he has the power like what you witness on him. Abafarisayo baramubwira uti twebwe rero turabizi neza ko Mesiya naza ntabwo azigera apfa wowe mugerageza urebe ko ari bupfe napfa turamenya ko atari we kuko ntituramenya ibyo ari byo. And Pharisees was like, we are sure that if Messiah comes, he will not die, but go and try him. And if he dies, we'll be aware that he's not. Let's know what's going on. Abasadukayo nabo barangije baravuga ati turabizi ko wapfuye atajya azuka kuko abasadukayo n'abafarisayo hano batandukaniraga bo ntibemeraga umuzuko baravuga ngo ntajya azuka nazuka nibwo tuzemera ko ari we. And Sadducees was like, we are sure that the one who dies doesn't rise again. They had a different of not believing about those people who died that they can rise again. They said, if he rose again, we will be aware that it's Jesus. Kandi aramubwira uti ariko nawe aragorana. And the priest was like, it's really hard to guide him. Ajya avuga ngo yasenya urusengero He said that he can break the temple umunsi umwe wonyine in one day only. akagubaka iminsi 3. And he built it within 3 days. Abanditsi b'amategeko And the authors of the law, aravuga ngo si icyo gusa they said it's not that only, agumura abaturage akanabagandira. but he repelled the citizens and let them feel. mwebwe abayerayo no ko mubizi So you, Elion members, ninde muntu ugira abayoboke bashobora kumara iminsi 40 bajya kumureba buri mugoroba. who has Christians who can go to meet him every evening, bambwira uti turapfukamye turabyemera kuri Mesiya wacu. saying that we accept, we bow, we believe that you are our Messiah? ninde muntu ugira abayoboke baviringita mu bufumo baseseramo bamubwira uti turaje papa. Who has Christians who goes in the cave saying we hear God? ninde u Who else? undi ninde Who else? abanyamategeko baravuga ngo
ibyo nabyo ni ukwica abaturage. And the lawyer was like, you are breaking the mind of the citizens. Ninde muntu ufite abantu bamuyobotse ku buryo biyiriza ubusa bakavuga ngo ntabwo turi burye kubera ko dushaka kuganira nawe? Who else who has people follows him until they say that we shall fast because we need to speak to him? Who else? Tutari kowe abagabo bagendana yababujije ibyo kurya. He said, but the man he works with, they no longer eat. Amategeko aramugonga. He was getting accused by all laws. Ndaravuga atari ko burya ajya asangira n'abajura. And another one was like, but he shared with him. Aheruka kwa Zakayo. He had been to Zechariah's place. Uti mwebwe ntimubizi yatwaye abakozi ba Kayizari aheruka gutwara Matayo asiga ibitabo atagiye no gusezera. Matayo yarambitse ibitabo. And it was like he took the workers of Caesar and he took even Matthew with the Ikintu books. nkundira Yesu. What I love from Matayo yamaze Jesus. kurambika ibitabo ajya gukoresha umunsi mukuru. Matthew get to the books and the one for Ibi bintu fasting. mw'isi y'inaha ni ubupfu. In this world, it's a kind of stupidity. Ariko kandi nubwo bameze batyo. But again, even though they're like that, Yesu ageze mu rusengero arababwira ngo mwuka w'Umwami Imana. by the arrival of Jesus in the church, he was like the Spirit of the Ari Lord kuri nge. is upon me. Yarambwiye ngo ze gusohoza umwaka w'imbabazi ku He bantu. told me to come and complete the year Kandi of hari mercy ikindi on me. kinzanye. And there is something else Jya that kuvura imvune zo mu mitima. I'm coming to heal. Haleluya. Hey! Imana ikanda kandi uruguma rutagaragara. My God speaks to quiz and visible agony. Yesu aravuga ngo iyo misiyo nayo irangenza. And Jesus said that's part of Muri uyu mwaka this year. utararangira Before it's end. utangiye Before uyu it's end. mwanya At this bisage time. mu ruguma Let batazi. rust go in the Kanda unknown kande kuri wowe. and squeeze on you. Aravuga ngo kandi ikindi And he said another thing. nje kubohora imbohe. I'm coming to deliberate the captives. Yesu ngo apfe. And when Jesus died, Ndasoje. Bategereza ko concluding. gereza zifunguka ngo imbohe zisohoke. they was waiting for the jails to be opened that the jail people may come out. Hari uburyo abigisha bajya bagira icyubahiro gisohora ku ijambo Pawulo yanditse. There is how the disciples have, how they respect the glory that comes to the word that Paul wrote. Mukagira ngo ibyo bavuze nibyo. John yavugaga ngo Anicet ngo mujye mumubaza ntiyabaza Google. Reka nange mbaze John. John was saying that consult Anicet, not Google, so let me to consult Umunsi you. Yesu apfa hari gereza muzi yafungutse yo kwa Pilato. The day Jesus died, is there any jail to Pilate that you know that was open? Gereza yagumye ifunze. The jail was still closed. Ariko munyemerere mbabwire. But allow me to speak Nubwo to you. gereza ifunze Even though the jail is closed, ibituro byo byarakingutse. but the graves are open. Hari abantu isi yashinguye bagenda. There are people whom the world buried Ndagira ngo and they're nkubwire still ngo walking. Kristo azanywe no gukingura I ibituro. would like to tell you that Christ is here to Hari open the iterambere ryawe graves. Satani yari There is your yarashinguye. prosperity that Ariko Satan Kristo has akinguye bound. ibituro. But Christ Hari opened. imibereho yawe yari There yarashinguwe. is your life that was Ariko ibituro bound. But birakingutse. the graves are Ikiriza open. haleluya. Say hallelujah. Bari gukingurira igituro cyari mu buzima May bwawe. God open the grave that your life was in. Jewe narababajije n'abahakanye ubutumwa bwiza muzambwire iyo umupfumu ari kuragura agatanga urubyaro muzambwire arukura he? Arukura mu barokore batabyara ayobya urubyaro rwabo akarutanga. Umupfumu ntagira abana atanga abo yanyaze. I ask even the Protestant that, tell me where the sorcerers get the children when they are sorcering. They get it from the Christians. They don't have anywhere to get them. Hari abantu baraguza batasinziraga bagataha bagasinzira. There are people who go to witchcraft and they couldn't manage to sleep, but when they go back to home, they Umupfumu sleep. se arema ibitotsi. Do you think a sorcerer can create sleep? Hari ababyiba akabitanga. There are some he steal from and give it to somewhere else. Ubuzima bwe buba bumeze nk'ubushyingwe. And your life is like he's buried. Ariko Kristo aravuga ngo ni igihe cyo kubohora But ababoshye. Christ said that it is the day to set free the captive. Sinzi umuntu ndi kuvugana nawe. I don't know the person Ahari I'm n'abadukurikiye speaking to. online. Maybe other people Hari online. ubuzima buzuwe n'ijambo ry'Imana. There is love that's resurrected by Hari the imibereho word. mishya ibonewe mu gukumeneka kw'ibituro. There is new love that's founded in the brokenness of the grave. Ikindi Another thing, Kristo ngo bamumanike ku musaraba. when they crucified Christ
Christ. ngakumubamba i Yerusalemu kuko igitambo cy'Abisirayeli bagishyiraga i Yerusalemu icya rubanda n'Abisirayeli muri rusange bakagisohora umurwa bakagishyira inyuma y'umujyi. They denied to crucify him to Jerusalem because they used to take other people to be crucified out of the city. Baramusohora bamutwara i Golgotha. And they took him to Golgotha. Mubaze mushumba arahazi. Ask the shepherd, he knows. Golgotha uyu munsi bari kuhakora gare sinzi niba itarahagaritswe n'intambara za Gaza Strip. They're making bus parking there. I don't know whether it was not stopped by the Gaza batters when he was taken to Golgotha. They did not allow him to face the city of Jerusalem. They made him turn and look to the people who have never received any sacrifice. The people who didn't have somebody speaking positive about them. Did you know that somebody can celebrate peacefully at his home while there is a place of having peace? I come to celebrate in church only and feel peace. If John tells you that he knows the shortcuts ways, there is where he was going and where he was heading to. Why? Why? Erega ibintu byose muhura nabyo mubikure mu Uwiteka ntabwo ari Imana yashatse kukugerageza gutyo na Satani afite uruhare. Please remove Christ in everything that tries you. It's not Christ only who did that. Even Satan is working on it. Imana yaguhaye Kristo ikwimikiza. So God gave you Christ. So what do you think he denied to you? John yababwiye ngo hari igihe ugabanya urugendo ugakuraho urwaturuwase. John told you that there is how you reduce your journey. Uvuga ngo igihumbi bacyanze reka nkureho aho icyatatu mpagira igihumbi ndaza gutega ngeze hafi. Ukagabanya urugendo. This is strategy. Let me reduce the amount. This is a strategy. Mwagize ngo abanyakigali ntibari kwigishwa guhaha nibihe. Don't you think that Kigali people are learning how to market depends on seasons? Ajya kunda kubivuga sinyangira umugisha wo kumenya ibyo. I'm not blessed to know that. Anicet nigiye nageragezwaga ndi gukubitwa n'inzara ntabwo najyaga mu bantu niryamiraga mu gishanga nkagumaho. When I was tried by seasons, I could go in valley and sleep there. I couldn't go to meet people. Hari abantu badafite amahoro yabo kandi Kristo yaravuze ngo nzanywe no gutanga ihumure. There are people who doesn't have their peace and Christ came to say that I'm here to give a comfort. Kristo Yesu. Christ Jesus. Aravuga ngo si Mungu musaraba. He said I shall not go far from the cross. Bibiri iravuga ngo ntiyitaye ku isoni za. The Bible says that he did not care about the shame. Because of the joy that was set before him. The joy of Christ is from two sides. It's from the life of the believer and in the praises of the works that happened to you. And then today you have a praise that you believe. But your praise does not turn to creation. Jesus needs that. He needs a transformation of your life. He needs that. He wants that. He wants Hallelujah. Hallelujah. Jesus wants to see you smiling. And he wants to see you smiling. He needs all those praises. Jesus wants to see you happy in your house, feeling comfortable. Jesus needs that. He cannot deny it. And then he said, I shall go on the cross because of that joy. Reaching on the cross. He said there are some who used to enter, but they all not could access. I'm concluding. He said where I could reveal myself to. I'm going to make it open and everyone sees. The Bible says that when Jesus died, when the heart stopped and the sun was dirty, the earthquake.
nicyo Bibiliya yita ikiriri cy'umwuka. I would like to announce to you that it's not this time only the earthquake or the earth become dark. Even when the spirit came, it's what happened. umutingito wakinguye ibitare. What we call the earthquake that opened the grave. Nizo mbaraga Imana igikoresha y'abantu bari gukora bimwe mwita kuzuzwa. This is the power that God uses when people shakes when they're. N'imbaraga ziterura umugabo w'ibiro byinshi. It's the power that lifts a man with lots of weight. Tugira ko nta force pesanteri tugira. And physics tells us that we don't have. Izo mbaraga nizo zagurukanaga Eliya. And this is the power that used to fly with. Izo n'imbaraga Imana yabisira kirano. This is the power that kept in Christians. Izo n'imbaraga zigurukana ubutabazi ku munsi w'amakuba. That can come with rescuement during your trouble. Izo mbaraga zanyeganyeje ibituro. That's the power that shook the grave. Imbaraga zakinguye inzugi muri gereza. Izo mbaraga icyo kiriri cy'umwuka. Icyo kiriri cy'umwuka n'Imana yari tujingike ziyeriko. Is what God used to break Jericho. Icyo kiriri cy'umwuka. That spiritual quake. Hallelujah. N'Imana yatije ababembe bateye umurwa. It's what God gave liberty. Abantu bumva ni igitero kinini. Izo mbaraga Imana izikumenemo. Ugenda uri umutsinzi. Aho ukandagira ukanga ibihe. Hallelujah. Izo ni imbaraga z'igitinyiro zigendana n'abizi. Those are the power of terror. The world. Mani guha imbaraga z'igitinyiro cyane. May God give you power of His terror. Iguha imbaraga z'igitinyiro cyane. May God give you the power of His. Izo mbaraga Imana irindisha urugo rw'abakiranutsi. Power that God used to protect the marriage of righteous. Ni nazo mbaraga tuzazamuranwa ko umuririmbyi aravuga ngo nkuko yazuye Kristo niko natwe tuzavamo. And that the power we shall fly with, like singers say that. Is the power He used to run us. May God give you the spiritual power. He spoke to Mary that you will conceive a spiritual conception. And the spirit shall cover you. May God send them to her. May God cover you. May God cover you. Hallelujah. Hallelujah. May God cover you, friend of the cross. After the earthquake happened to us Christians and saints, the field that was covering the holy of the holy place was divided into two. And the priest who was near was like something wrong happened. He ran to tailor clothes. It was 43 times. They tell and say that cover that nobody could see it. There are people who told you in a holy place that you won't see. But the power that divided a field they tell one time and get divided. May God open the holy place. May the holy place of the power of the mighty God. Agucingurira hera umutima wawe usabana n'Imana ubugingo bwawe bwishimira umubyibuho nawe wishimira intsinzi ahera ku buzima bwawe hakinguke rero umuntu muri kumwe ikiganza ubwira ngo akingurirwa hera ongera uyihindukirire undi mubwira ngo Uwiteka agukingurira hera. Turn to another one, tell them that may the Lord open the holy place for you. May the Lord open the holy place for you. May God open the doors. May God gucingurira hera. open gucingurira hera. Watu imbaraga zikiza indwara. Watu imbaraga zisura. Mani gucingurira hera. Watu imbaraga zimena ibituro. Mani gucingurira hera. May God open for you the holy place. Pani moria ni mesa ekosansedra. Telinga ni moria kosaedra yo. Mani gufungurira hera. May God open for you the holy place. Ariko Imana ikingura hera. Brings you high. Isi warurimo yariko ariko Imana ikingura hera. Ahantu utarebaga yasabaga bakurebera ariko Uwiteka gukingurira hera.
badukurikiye online bari gukingurira ahera imbaraga z'ubutabazi wahishwe igihe kirekire Kristo azifungure none Kristo azigukingurire Kristo azigukingurire muririmbyi yaravuze ngo Imana ntigituye mu ihema Kristo yuguruye ahera aravuga ngo sinzongera gutura hano ahubwo nzagendera muri bo nzakorera muri bo zaba Imana yabo nabo bazaba Imana yabo azaba abana baje navuga ngo noneho ihema ryanjye rizagendera muri bo Uwiteka aguhe kuba ubuturo bw'ihema ry'Imana Bali guhe kuba ubuturo bw'ihema ryayo May God turn you into his dwellings of his tents. rambura gutya ibiganza gahoro Raise up your hands. bwira Imana ngo fungurira ahera Tell God to open the holy place for you. hari ibintu wahuye nabyo mu buzima Count everything you met in your ntabwo life. nzi aho byari biturutse sinzi I n'uwabikinguriye don't know where arinde it was from and the one who opened from ariko there. bwira Imana ngo nakiriye umucyo uturuka ahera Tell the Lord that I received the light from you. vuga ngo nakiriye umucyo uturuka Say, ahera I received the light from you. nakiriye ubutsinzi buturuka I ahera received victory from nakiriye all. imbaraga zituruka I ahera received power from nakiriye all. impinduka zituruka ahera I received changes from nakiriye the Holy. ubutware buturuka ahera I received authority ijambo from the Holy. rikuje mu mutima bari ryo uvuga Say the word Mana that ikingura comes ibituro out. May God open aho the amafoto way. yanyu yarakingiraniwe Where pictures was aho low. bari baranditse amazina yanyu bari guhiga imihigo Where they wrote your aho names. iterambere ryawe ryari Where ryarakingiraniwe your prosperity was low. Uwiteka atanze The umutingito Lord gives out umushyitsi enough w'Imana rain. urateye And the word of umushyitsi the Lord w'Imana uhinde mu comes. kanwa k'ababisha bawe And the Lord of umushyitsi God w'Imana may unyure mu go matware in the y'abagukingiranye May it go in all imvumo authority of z'abakuroga zihinda umushyitsi w'Uwiteka umutingito utere mu matware y'abakurwanyaga ahera aho Uwiteka yagukingukire ibyapfuye kuri we bisubirana ubuzima byapfuye kuri we bisubirana ubuzima n'izina rya Yesu haleluya reka dukomere Imana amashyi ku bw'amagambo y'Imana twumvise Let's put our hands together for the good words of our prophet. nari mbasabye ngo reka dukomere Imana amashyi ku bw'amagambo y'Imana twumvise I said, let's put our hands together for the great words of the Lord. twerekeze ibiganza ku mukozi w'Imana Let's point our hands to the servant of God. tumubwire ngo Imana ikomeze kumusukira amavuta Let's say, may God keep on pouring anointing on him. ubuhanga n'ubwenge Wisdom and knowledge. bikomeze bibe kuri we mu izina rya Yesu Let it stay on him in the name of Jesus. Imana ibahe umugisha May God bless you. reka mwicare mugubwe neza You may be seated and feel good. ijambo ry'Imana rirarema The word of God creates. mu bintu byose uzakora Amongst everything you will do, nudasengera mu ijambo if you don't pray in the word, bizakugora it will be very difficult for you. ariko nusengera mu byanditswe But if you pray in the scriptures, uzajya ubona ibintu byihuta umunsi ku munsi you will see things coming faster day by day. Imana ibahe umugisha May God bless you. murakoze cyane ijwi ry'umukanguzi.